ka gae o ka se rutišitše polelo ka gae wa re go fihla mo kgorong wa bona mogalabe wa re be ke tlile go botša gore ke a nyala go lokile tate mogolo ebile ke boela morago ge o e ya go phasa o swanetše o bereke so o dula fase wa re go fetša go dula fase wa ya ka lapeng la motho o yang go phasa if ke lapa la tate mogolo wa go santse o thome pele o kokote ka lapeng la tate mogolo and then go be le o motee wa go felegetšang wa ka gae le tsamaye le ye go tate mogolo a kgone go go sepediša medimong ya geno ka tatelano ya bona wa phasa tate mogolo wa fetša wa botša le mokgekolo o tlo mmegela o begela bakgalabe lenyalo goba o ba begela diphaso goba o ba begela gore go ne le se e leng gore ngwana o wa seleboga mo gongwe ngwana o phasitše re mo kgopelela mahlatse mahlogonono tšhireletšo ya gore a kgone go apele dikolong so batho ba bangwe ba phasa ba no phasa ba e ba tseba ba hlokofaletše ke abuti ba no phasa abuti ba tlogela botate mogolo wa ge ba tlogela bokokwang that's why batho ba bantši ba re tswa go phasa mara go bueng go phasa a go ne nto botsee e leng gore ya ntokela ke lebaka la gore o tswa go phasa go phaseng ga ga go ile go fihla o phasitše motho o motee o kgopišitše o motee nako nngwe o ya go phasa wa go phasa ga ga bo mmago wena le batho ba ga bo mmago ga le boledišane go fihla kua o thoma ka go phasa motho o monnyane pele mo la bo santse o phase o mogolo pele ge re ya go phasa ka gare ga dirapa re lebelela gore na rapa tše re phasang ka go tšona o mogolo o re mmeileng wa gabo rena gare ga dirapa tše gare ga malao a leng gona o mogolo ke mang a o no thoma ka go no lata tate mogolo wago o swanetše o nyake o mogolo wa leng gona and then o phase yena pele go fetša o nyake mokgekolo wa gage ge o ka botša batswadi kampane phošo le go ka iria mo labaneng mara ge o phasa mokgalabe botša le mokgekolo and then o tlo bona dilo tlo loka di tlo ba gabotse ka nako nngwe o tswela ke pudi ya go phasa ya go leboga o a go leboga mokgekolo o tlogela mogalabe ore a wa pudi e tswetše mokgekolo e sa le bošaedi e swana le ge e le gore o ria modiro ka ga ka mara ga o botse mosadi aka and then o nyaka gore ka morago go tswe ditšhegofatšo o nyaka gore go tswe dilo tše di botse so that's why batho ba bantšhi dilo tša bona ge re e tla mo tabeng ya sedimo di senyega di sa sepele gabotse ke lebaka la gore batho a ba nape ba latišiša taba ya go phasa goba ga ba ne tsebo kudu ge re tla tabeng ya go phasa goba ga ba ne tsebo ya gore ge re boletše le mokgalabe re a tlogela mokgekolo go senyega ga kakang ke fela ke bolela tabe nngwe ke re batho ba gabo rena bontšhi ba bona kua moragong ba ile ba thotha kudu and then ga jwale go thotheng ga bona di-last bone di ile di a fetša di etswa ka magaeng go hlamiwa malapa a maswa mo go malapa ao a maswa a hlamilweng go riilwe gore go tšeiwe medimo ye mengwe go šaletše ye mengwe go swana le gore gone jwale o kry ba re modimo wa ga malefo o ka lapeng la ga moremi wa e bona gore ga e kgonagale ge e le gore tate mogolo re mmolokile mo and then ka mo gae ba chiftile ka mola go šetše ba ga malefo mogalabe a ka sebe ka faneng ye nngwe swantše re molate re mo iše faneng ya gabo a dule faneng ya gabo le basadi ba gage gore ge re phasa se ka kry-a ba re o phasa mogalabe ku goba re o phasa mokgekolo kua santše ge re fihla re phasa gabotse ka tatelano re tswa ka lapeng la bakgalabe bao so ye nngwe ye ke ratang go tsebiša balatedi ebile le batheeletši ba Motse Community Radio Station she go na le go ya go phasa o ne le swiswi go na le go ya go phasa o ne le thokolosi go ne le go ya go phasa ba go sepediša le ntho re e bitšang gore ke madimabe madimabe ke nthoela o no kry-yang o hloile ke batho o sa nyake ke motho kore like o no lwa le motho o mongwe le o mongwe wena like a o thietše motho wena o no ba motho o mongwe wa go rata dintwa mara ga o tsebe gore why ke santše ke lwe le batho o ne go tiputšhalelo tše ntši gore mara why ke swantše ke be mo seemong se ke leng mo go sona mara ga o kgone o kry-a dikarabo motho wa go swana le o swanetše go tseba gore malome ka kapa o berekilwe ka mobu wa mabitla ene ba mmerekile ka lebitla la motho a robetšeng a ile a bolaya batho o ka ba o ile wa bolaya batho maybe ka sethunya ka ba o ile wa bolaya motho maybe ka maswika ka ba o ile wa bolaya motho maybe ka thipa o ka ba o ile wa bolaya batho maybe ka koloi so
ge o te pona gore ke nolwa le motho o mollo mong ke fela pelo ke nagana dilo tše dimpe o swanetse o nyake thušo ene ge bageno ba go bona gore o seemong se seso a o kgone o te nyakela thušo bageno ke bona ba santseng ba go nyakele thušo ka lebaka la gore ge ba ka se go nyakele thušo o tlo ba le bothata ba gore o ka fetša o bolao mong ka mogae go na le bana ba bangwe ba tsogela batswadi ba bona maatla o hwetse ngwana a kgona go rela mmagare ke tlo go betha ngwana a rele mmagare ke tlo go bolaya ngwana a rele mmaga a re no wena o tsebe gore le kgolle o ka se robale ka mo go ne nto ke tlo go dirang yona empe ngwana o ba mo apešitše serithi se e leng gore a se nepoifo ya gore le ge se bolela le motswadi wa sa mmona bole ka motswadi se mmona bole ka motho fela so bana ba mohuto o ba swanetse re ba nyakele taelo ya go tloša madi mabe a se thokolo se ntweng santse re ba nyakele taelo ya go tloša madi mabe a e leng gore ba berekile ngwana o kry-e le gore a ke thome sona ge ya ba re na mo go ile go robala kgoši and then naga ba re na ya foo naga ga bo rena a sanka ya hlapišwa ya beiwa ga botse madulong ya ba ga botse re thoma ka leswiswi la badimo ba mošate ke badimo ba ba lotang naga ke badimo ba ba šireletšang medimo ya ga borena ka ge e le gore dutse nageng ya bona so ge o ka kry-a e le gore mošate go ile go a ba le mokgwa wa gore kgoši e robale ka morago gore kgoši e robale go a se boe go a ba le ntho re editšang gore ke mphokwa mošate wa go foka naga wa go hlwekiša naga go ra re mo nageng re tlo itemogela bo mahu re tlo itemogela gore bana ba rena o tlo no kry-a ba dikolong go sa tswele pele o tlo no kry-a re itemogela mathata ka gare ga malapa a rena ka lebaka la gore rena re a phetha ditaelo mara re ama ke leswiswi lela le legolo la medimo ye e leng gore ke ya gabo rena ye re hlokometšeng go na le leswiswi la ka gae leswiswi la ka gae la badimo ke lela e leng gore o kry-a e le gore go ne ditaola ga di a hlatswiwa go na le ditaola tša rena di tsamaile di tšere ke basadi ba ile le tšona bogadi and then mogala bo o kwatile a senke go hlapiwa leswiswi la gage batho ba swanetse ba kwešiše nto nngwe ge re tla mo tabeng ya ngaka motse wa ngaka ye e leng gore ya bereka malome ka kapa ge go fetša go robala go swanetse gore o hlatswiwe re hlatswa eng motse ola go swana le gae ge o le sola o swere maswiswi a mantši ya batho ge nna ke le gona ke katana le ona ka mehla gore ke o hlatse gobane motho o molomong a reng ke ne mathata ke ne leswiswi ke re phetha ditaelo ka mo morago hlapa ka mo morago futha ka mo morago dirithi le ditlaišego tšela tša batho maswiswi a la batho and then a šala ka molagare ga lapa lela la ga morena so ge nna ke robala ke fetša go robala dihlare tša ka di thoma go riang di thoma go ubama a di sa thoma go ba le maatla ke mo go leng bohlokwa gore go swanetše go tle ngaka e tle e foke lapa le e ntšhe maswiswi a le ka moka a sa nyakegeng ba beele dihlare tše diswa tše e leng gore di tlo kgona go tiša lapa le gore lapa le be seeding gobane a ke re ge batho ba etla ka lapeng le le tee la ngaka ba tla ka mathata go fapana and then motho mo le mongwe a tlang o huetša ditaola tšela di swere memoya ya go fapana ya batho ba e leng gore ba tlaišegile ka go fapana so go bohlokwa gore taola tše di hlatswiwe ebile go bohlokwa gape gore lapa le hlatswiwe ebile go bohlokwa gore le bana ba hlapišiwe gore ge leswiswi lela le etswa ka mogae se ka kry-a le aparela bana ba ba leng ka mogare ga lapa ya jwale batho ba swanetše ba tsebe gore maswiswi a fapana go na le leswiswi le e leng gore motho ga a le hlapa
le gapeletšega gore go be le pudi la mathomo ke la badimo mo go nneng le taba ya sedimo re gapeletšega kudu gore ge re hlapiša go be le pudi gobane suswi la badimo re thuša ke mošwang wa pudi goba e ka ba wa kgomo go tloša leswiswi le mmogo le go phasa re tseba re ba fase re ba fang gore ba kgone gore bulelela mo e leng gore go tswallegile gona and then leswiswi la ge no ba o riile ke batho ke ya le re kgonang go atloša ka dinoka ke ya le re kgonang go no atloša ka ditaelo then a kgona go tsamaya bo madimabe ba re ka se tlhabe selo gobane dilo tše di so ba di hlama ka madi gore motho a tla a tsame go e ba le tšholego ya madi ka lapeng la gabo so batho ba swanetše ba tsebe gore go bohlokwa kudu go lekola lapa kudu malapa a swereng ditaola ka magaeng and then taola tšeo ba tsebang gore di a bakiwa goba ba no di tšeang ba no di beya ba swanetše ba hlapišiwe and then re na le gore o kreye le gore ka gare ga lapa ba ile ba tshuma ditaola bana ba kgorwe ka mokana ga bona ga ba sepela ba no ba botša re lena maphelo a lena a mo leswiswing yeo e hlola ke lebaka la mmuši o ileng wa thunya go tshumiwa marapo ditaola tše e leng gore ke tša botate mogolo wa lena difamily tše dintšhi gone jwale di a tlaišega di ka gare ga mathata dilo tša bona ga di loke ga di sepele gabotse lebaka le legolo ke gore ba tshwentše medimo ya gabo bona ba kwatišitše medimo ya gabo bona ba sa tlo sepela dingaka ba sa tlo sepela dikereke mara go se nento e lokang ntle le gore ba rie jwala ba ye go kgopela tshwarelo ge o ka lebelela kua moragonyaneng mengwageng ela ya go feta go bile le mokgwa wa gore go ba le baruti ba bantši ba advisang batho gore ba tshume ditaola go o tshuma taola o tshuma dihlare a o tsebe gore sehlare se ke se tshumang ka mogare seneng ene go tshuma ditaola tšeo sa tsebeng gore ke tša tatemogolo go wa di fileng ke tatemogolo khukhu wa gage di tswang kae go na le bokotsi bo bogolo and then bokotsi bola a bo tlo ama family fela bo tlo fetša bo ama le baetapele re bolela ka bao ba advisetseng batho gore ba tshume ditaola so go tshuma taola go kotsi go swana le go baka ditaola e se tša gago gapeletše gore ditaola tše ke a di nyaka ke tšaka bana ba bantši meloko e mentši kua moragong e ile ya jana ka beyona ka lebaka la ge go bakiwa taba ya ditaola taola di le lapeng le legolo ba lapa le legolo ba gana go fa ba lapa le lennyane bana ba bajwa ebile ba lapa le lennyane ba fetše ba hlamile ditaola ba re ke tša tate mogolo le rena re tla kgona go fola kore ditaola di khositše mathata a mantši mo malapeng a batho and then batho go njwa le malome ka kapa ba ne go makala ge ba bona bongaka ba setšo go thoma go thwasa bana go thoma go ba bo thoma go tla ka matla medimo e kwatile ya medimo e kwatile ene a se batho ba bantši ba tsebang go phopotha badimo ene a se batho ba bantši ba tsebang go bolela le badimo ba gabo bona so ke mo re felang re advise kudu gore no mangaka ga re na setšo ba swanetše go šoma ka thata tabeng ya go leka go thuša go ba go hlwekiša bongaka ba setšo go bobea maemong a e leng gore ke a maleba ka lebaka la gore ge re lebeletše kua morago go bile le tshenyego e ntšhi ene go hloka batho ba e leng gore be ba protecta bongaka ba setšo ka lebaka la ge e le gore be go ne mabošaedi a mantšhi ka mogare ga bona so that's why matšatšing a bolokono o bona bo kgona go tšwelela pepeneneng re bo bontšha gore bongaka ba setšo ke bongaka bo boso then bongaka ba setšo mmereko wa bona gabotse ke go thuša batho a se go lwa le batho a se gore go o le ngaka o santse o tshepiše batho dihlare o ba tshepiše go ba gobatša o ba tshepiše go ba gobatša o ba tshepiše gore wena o tla ba lawyer wena o tla dirang bongaka ba setšo ga bo bereke jwalo ngaka ga e ne maatla a ne le medimo ge ba bona ngaka e dira tša nnete kore nto batho ba swanetše ba e tsebe a go ne ngaka ye ka re nna ke ne le maatla ngaka ga e ne maatla a ne le badimo gona ge ba bona ngaka e dira tša nnete mara ge ba bona ngaka e sa dire tša nnete badimo ba buša dikeletšo ba buša bohlale bo ba swanetšeng ba botšee ba buiše mo go mangaka a setšo badimo ba buša dilo tšela ba di swara ba di bea gabotse gore ngaka a šale no ba motho fela ba lebeletše gore o tla gobatša batho so ka kgopelo kgolo ke gore batho mo ba gakanegang kudu tabeng ya dilo tša setšo tša sedimo a ba seke ba tšhaba go bolela re kgone go ka ba thuša gobane bongaka ka bo bona bongaka mo kgopela
gomme motho a ba le go diega go phethela badimo se ba mo kgopela go sona. Badimo ba go kgopela ene badimo ba ka se go nyake kgomo o sene tšhelete. Badimo ba ka se go nyake pudi o sene tšhelete. Badimo ba go kgopela se ba tsebang gore ba tlo kgona go go fa letseno la gona. So batho ba seke ba tšea o ka re ge re bolela ka badimo re bolela ka batho ba bang ba babe ba e leng gore a ba kgone go kwela motho bohloko, ba e leng gore a ba netaba le selo. Badimo a ba jwalo magagesho. Ya badimo a ba jwalo. Yeo motho mo lo mongwe o swanetse a e tsebe re tle re kgoneng go bona gore re ya gana jwang re tswela pele jwang. Ke a leboga ka no re molotšana. Right mo teletšo motse community
dipotšišo tša bona mohlho mongwe a go ya ka mokgwa e leng gore professor Moremi o be a e fa maele ka gona mcrs dumela Go bela le kae ka kgasong? a re gona rra lena Rona. mm Ke dumediso ntate Tapi, le ngaka ya rena ntate Moremi le batheeletše ka moka. Thobela. Ba Pikeng tše kgolo. Ke molatedi wa Pikeng tše kgolo, ara ke thomo tsena le kgono le. ao batho re a leboga Ke lebogile le nna. Ke na le petišo mo go ngaka ya ka ntate Moremi. Thobela. Tate Moremi, Thobela. nna ke thwasitse ne? Mm. And then ke na le bothata ba gore ga nka dira mmereko gae le mmereko wa kereke o kry-a ga ke tsoga ke moya ba re ke tswela ka ntle ke fihle ke eme gating and then ke re nyako tsena mara ba re ga ke dira ka mokgo go be le mongwe le gore wa tla kwa mpoledisa gore a ba boele morago like nkare o raka badimo ba go ba jwang mara bona e ba gore nkare ke batho ba ile gore a ba tsena ka gae ka mogare ga lapa le o dutšeng ka go lona ke la gago ke la genu ke la mang lapa le ke la bagadi go tenyaketse lona ke ga mang ka mo ke ga gago ke ga genu goba ke lapa le e leng gore o tenyaketse lona ga ke boa go thwaseng ke ile gae ka mama lapa le sale a te nyakela lona and then o re a dula ba fihlaleng ke mo go nna gore ke tswe ka mo lapeng lela ke dutseng go lona ga le ga botse ka tswa ka tsamaya mo ke dulang go njale nna ke dula RDP mara mo ke dutseng gona a gona badima ke ka tsentšha badima mara ke na le go berekela gona ba na le mpulela batho ba tsene nne go tswalege gona ka mokgwa a mpotše mo mama gago ke mohlobo mang rena re bašwešwe le bašwešwe re tsa Lesotho alright ka Sesotho ge mosadi a se a nyalo ba kgona re bo malome ya ge ba ye go mo nyakela motse ga se a nyalo nka bolela maaka ntate Moremi because rena ga re mo re tlile le mama re na le mama fela o a rena malome a rena koko a rena mang re na le yena and then ga re mmotisa ka hlago ya rena gore ba gabo ba kae eng ba kry-agala gore ba le ba hlokofala ka bontši ba bona so mo na dula le mmangwana gage and mmangwana gage na nyetse so ke family e le gore na le yona wa kry-agala gore le bona ba feta so mo baneng ba mmangwa o setse le ngwana mo one okay ntho ke ikwešišang godimo ga se se go hlagelang ya mathomo taba o tswa ka gae ge go ne moletelo ya mageiting badimo ba bontšha gore lapa leo le leng ka go lona ga ba le tsebe ga ba kgone go tsena ka gare ga lona ke ya mathomo gore badimo ba tsebe lapa lewe le swanetše le latele tsela go ya ka setšo sa segagabo lena le ye go phasa go tloga ga gabo mama and then badimo ba tla ba tsebe gore ge ba le nyakela kae gore ge le dira dilo tša sedimo e be le di direla ka gare ga lapa le badimo ba le tsebang ke ya mathomo ya bobedi badimo ba gago ga ba swanela gore ge ba go nyaka ba go latelele ka ntle go na le pelaelo e kgolo mo badimong ba geno e re go phasa go ba o rapela nke o kgopele gore sephiri se se leng gona badimo ba se utolle se tswelele molaleng gore o tlo o kgone go ba le bophelo and then ye nngwe ye ke kwang o e bolela taba tša lena tša manyalo di ka se loke gobane di thomile go tloga ka kua lapeng la gabo mmago go thomile go tlaiša gabo mmago pele le swanetše gore lena le bo mama gago le dule fase le nyake go tseba re sa mathomo ka lapeng la gabo mmago ba feditše keng go ka kgonagala gore e beeleletswa go ka kgonagala gore le thomile ke batho go ka ba le kgonagalo gore mo gongwe dilo tše family be e dirana ka bo bona ba go batšana fela e nyaka gore e lebelelwe gore na go diagetšeng go tloga morago ga gabo mmago gobane
lapa la ga bo mma go le feditše batho Kobego. ene go fedile bana ba ka moo gae Kobego. jwale wena taba gago ka mokgweleng o ne sedimo yes ke a dumela mara le dira di gona di go šitše morago Kobego. o nyaka o kry-e nako o tle re tle re bone gore re ka bereka jwang o tle o kgone go loka o bega botse gobane motho wa moya ga a swanele go tlaiša ke badimo santse ba bolele le yena ba seke ba re ge ba ya gating badimo ba re ka ntle ba hloka go mofa solution ya gore re tsene re swantse re direng ba nyaka go tsentšhwa ka mogae ene medimo ya go swana le eo a re no ketimela go lata mobu wa mabitla goba masuka a mabitla ra tla ra tsentšha ka mogae o ka tle wa fetša re te tsentšhetša mathata ka gare ga motse Kobego. ke a leboga Ka o keleng tate Moremi ke lebogile a jalo. ya re a leboga mmago rena Amen. alright ya no re a leboga mmago rena re thabile kudu go boletšana le na ebile re a tshepa gore le tla kgona go šala mathata a lena morago gore le kgoneng go hwetša tharollo tabakgolo ke go ema wa lasello ke moka ba e le gore ba ne le thušo go thuša ba kgona a go thuša re a leboga dilo tša rena jale o ka re a dinamete wa rra ke kgopela o nka parele diresete tšewe lekopelwana leo le lebeletše ka mo gausi le wena ka moo re kgopela le thušeng papao mo thušeng ka mowe right re a leboga motheletši wa motse community radio gore o ne o dula gona fawe a lenakanele o seke wa le šutiša moroka a šwena molle wa rena o go rogile go tšwa ka lefaseng la ka Mamphogo nke o mo tamiše semmušo mongaka ke moka le yena a tla tamiše batheletša a ditsebiše ke moka a re fegolele se borala ka baka la gore ka nnete rorege le mampi a re lapile melala professor ya a ke go leboge malome ka kapa a ke le tamišeng pa le kae rona le kae re gona ke ba gamang ba ga thuša o ntate thušane le tswa kae gae ntate thušane ka Mamphogo ka Mamphogo ya re le thuša ka ntate thušane ke ne sello ke gola boima ka gare ga lapa go tlogeleng ke sa le monyana gabotse a sanke ka ba le lerato go motswadi wa gago ya ka gae re ba bararo mme o belegiwa le ka mmago ke bašiminyana ba bedi le ngwanyana gare nna ke last born ya mare ke tswile ke dula Newston mme o ne malapa mabedi o khilela mogae o dula magweng le kgaitsedi so ke ile a ntse ke gola ke dinyaka botse bothata bo thoma ka 2004 ka be ka tlogela sekolo ka magweng so ke ile ka re ge ke ntse ke nyaka tša bophelo ke ya ba porofeteng ke ya go bo didupe ba mpotsa ba re mmago a seleka so ke tla ke botsa mogolo wa ke ka gae a mpotsa re ntho tše di regile o sa tšo belega o mme o tšhikile bogadi ka baka la tšona tše ba go botšang tšona mme o ba nyetšwe a hlalo nna ke sa tšo ke belega ke a bona ka boma 79 so a ke mmotšiša a mpotsa gore yena tatago wa mo tseba a dule kgole ene ebile o tlo ya go yena a change difane ka moka a boye go yena so ka molagae gomjala re ba bararo mara re bitša ka fane tše difapaneng re bana ba motho so nna le nna ke ile ka tshwenya ke badimo ka tšwa ka ya ka ntle ka nyaka taelo ba mpha taelo ka tšea motswadi aka ra mošate o paletše mošate o paletše magistrate ba mmotša bare botša ngwana gore tatago ke mang gobane o a tshwenyega mme o ile ra mphetola rena tate a mo tsebe ka pele ga mošate so ra tloga gape ka latla malome ake ka mmotša ka re malome gape ke a tlaišega malome a mpotša re tše motlogologo ka dišhala morago di paletše nna o sa le monyane
ge e le gore o tlile ka rape mantšu a etswa go malome ake a nkgopiša ka tswa go yena so ke ile ka tsamaya ka go mosadi o mongwe mosaditsoko wa kereke e itseng a mpha taelo ka e pheta taelo la ke nnete within a month monnola ba re ke tate a nyaka le nna ka monyaka ntle le khumbule kgaya ra kopana ka mo kry-ile ka Pegasfort ba mpha direction kae no re go mmona within 3 months a hlokofala ka go mmoloka ke ne ke nnoši mara abuti a ka nthega e le gore abuti a ke ena ga a nyalwa o nyetse ka fana gabo ene o nyetse ntle le motswadi so motswadi a ka go bolela nnete ke gotse ke bitsiwa ngwana moloi re bitse ka mogae re bitsiwa bana ba moloi mara re sa itšeele hlogong so ke ile ge ke botsiša abuti ake a ntlhalosetša mathata ka mokare morwa taba tše ke tše thata gobane le bo malome ya go ba ditšhaba nka go botša gore nna le go njwa le ge ke eme mo gore magolo a ke kwa ga mang a ke tsebe fane ya ba ngabe magolo a ke a ba bitša ka yona before kore ga mme ke ba bararo wa mathomo mokgekolo magolo a ke o reletse ka fana ga bo hlabišitše ke yena mme le malome a ko monyane ke bana ba monno fane ke bitšeng ka yena go njwana so thata jo bogolo ga kulukulukulu ka mo familing bo bopaletše jale go njwa le ke šitše ke nnoši mogolo a ko re go betše e jentla iša ba geno go bolela le bona ba reng tate Tshošane ba gešo ke kgaetšedi a ke le mme ke ra mmago gone jwa le go bolela le ena o reng ke ba founetše kgwedi ya go feta ke re kgaetšedi a re boelaneng re beng bana ba motho gape re sa ke batho tše diragala mona ka magae ke lerope a re mo go nna mpotša re yena a tsebe mmagwane bana ba bašimanyana kane le rogile mmago le ena ka mmotša gore re mo rogile ge re be re nyaka botata gore nana a re tlaišegana a re botša re yena a tsebe mmagwane ngwana mošimanyana e ra re ngwana mola go mme go njwa le ke yena nnoši le ne namba sesi ya ge malome ka kapa awa ke o na le yona ena o na le yona alright a ke tsebe gore wa tsena malome ka kapa gore o re koša re kgone go founela ausi na wa tsa gore o ka ba ya wa rra ka gare ga dilo tše a di boletšeng ke kwele tabeng ya gore a ka kwa a re bare o re mma wa seleka and then ke swara ke gore ke mmotšiše gore ntle le gore baporofeta ba reng dingaka di reng yena ke eng ntwe a ileng a e bonela mmage mabapi le ditaba tša go tsoga bošego mohlomongwe kapa tša go seleka wa rra Tshošane ke nagana gore o ka no re tšea gannyane wa re bea mo kganyong gore ntle le gore baporofeta ba re kapa dingaka di re wena ke eng se o ileng wa se bona go mmagwene sa go netefaletša re ka nnete mma wa seleka ka kapa ke ile ka re ke hlapa ke le ka moreng mme a no tsena a koropa kore gantši ka mogae be ke tla ge ke be ke tšwa makgweng be ke sa robale be ke robala dikgarebeng ka gore be ke kry-a boroko dikgarebeng ka mogae be ke sene boroko warra ke rata gore ge ke botšiša motho potšišo a dule godimo ga karabo ya straight ke eng ntwe o e bonetšeng mmago gore o be le bonnete ba gore mmago wa seleka ya mathomo mme o ba tšea aparo tšaka ya a di iša kae
nka go botsa maaka ge ba mpotsa ba re o dubia sethogeng o dubia mmehlareng sa mafelelo se ka go mo swara se tšere ke be sebe ke sa tso sa apola ka sebia ka pekeng a ke tlo nyarela ke kry-ane kgaeditša ka moreng ba tšere sekhipa ka re khipa se leziša ka ena ba no se tšea kore a se ba mpotsa re gopela o tswele ko ntle o boe ka kene o feditše go bolela le batho bao and then re kgone go tsena ditabeng go o fitlha o feditše alright tabeng ya skipper fela ke yona e ileng ya go netefaletša gore no mmago wa seleka ya bobedi ke be ke se ka tšo ke tšwa matlhala a leng a botse ara ke sa gopola mme kore ka mogae ke be ke dula ke nnoši kgaedi ya ke dula ga maleme ya ke makgweng a bute ya ka le mmerekong ke šetse ka mogae ke nnoši mme ane o fela e tla after 2 months o kile a tla le sehlare a le legare se le ka gare ga thokwana zampaka a re hlare se santse gore ke le gaeng le nna leng gaeng ka sona ka gana ka ne ke be ke lo monyana a ngapeletša ka mogaya a ngaya ka sona ba le ba bangwe ba etle ba bagolo ba ka re mme o re ba re nna re tsene eo le se se ya go a gana okay le a butia ka gana a se ba rie selo ene since go thoma gona mo nna le ena setlhore sa kwana kore no dula re ne mpherefere ka gare ene ge ke ka nna tše di regile ke se ka tšo ke gola ke sa tšo ke belegwa ba re mme bogadi o tlo go tše mogala jwa gago wa go swarega malapeng ka ntle wa tseba wa rra taba tša ba re di tlo re tshwenya that is why ke be ke re wena tše wena o di tsebang o di boneng wa bonela mmago wa kgona go bona gore ga botse wa bona mo mmago rena ka nnete o a seleka a ke re mo motseng wa rra go šetse go ne le bakgekolo le bomme ba e leng gore ba šetse ba ile ba swarega metseng ya batho go a tsebega gore batho bao ba seleka so that is why ke be ke sa rate taba ya bare ba re o tlo re tshwenya but ge wena o re mmago o ile a go gaya ka legare le ena a te gaya and then ba bangwe ba swantse ba tle ba gaiwe ba gana and then ya bobedi ke taba ya gore o ile bone le go timelela ke diaparo tše di beng di tšea ke motswadi and then tšatši di lengwe bo a feleletša o ba rakelela e le ba babedi a ne le morwedi age ba swere sekipa se ba se go botse gore na ba se iša kae kgaedi di rena gona mo mogaleng go shota yela ya gore o kukule o ka re gore mme o tsene wena o tlhapa a koropa kore o ne go koropa ka metsa mangwe a go wa le oli man kore a tsena ke a potse se ke le ka gare ga pafo ka mmote ka mare wa bona gore ke a tlhapa no lebelela fase a mpotsa re lalapa kwa se lebule ke nyako go hlabiša ka lona o rile a tsamaya nna ka tsamaya ka ga magolo ake ka go dula moo ke dutse 2 days ka mogare ga lapa lelamme ke sa tswa makgweng ka tsamaya ka ga magolo ake ga a tlo tsamaya ya makgweng le one jale o ne tekana ko ma 5 months a tlo tsamaya ka gae kore o bane ka kwa ga one katse tše dingwe a di balege jer a tla tšatši le lengwe a tla le nngwenyane a itše a e bja ka mo kamoreng ya gagwe a ikhelela tsamaya makgweng ka tsela wa tsa re e rile mohlolo re e lebeletše mo lefastereng tekana 3 weeks kore ya gagola le gare tentše ka moka gore e hwile re bone ge e sa hlwemo mo lefastereng ka botša batho ka re ela ka tsetlo o hwele e sa ye sa nwe metse ka molengwakong e kieletše ke mang ke ena mokgekong ka mo kamoreng ya gage e ka ba tše kae dikatse tše di leng ga geno ke ile ka diphanako le ngwana a butia ke re ra di bala re kry le 23 mara o sa tšea engwe gape katse so di gona le gone jale gone jale wa rra o dula ka gageno goba o dula ga gago ke dula gaka ke tswile ka mogaya ka gae go dula mang gone jale so katse tše di fa ke mang dijo ga ke tsebe a o ja maaka
ene nto e mmakatšang gape ge ntse ke tswa magatlhaleng ko gola lapa lela mme e lene bothata gobane ge ke gola ka gae kore mme o tsene steneng se e leng gore be e le lerope la motho le le lebitla ka morago ga ngwako bitla lela ile re ge re gola ba kwetša ngwako ba extenda ngwako ka mmotša ka re mara gape le tša bitla lela ene ngwane o la robetše molaoso wa borena ba lebja ka gare ga ngwako ka kitchen lebitla le ka kitchen ene le e leng gore a se la re kry-ile ka mo steneng yo mmago ntlo o e rekile o rekile stenese ga e tswa kua bogadi a paletse ke tša bogadi yeah a fitlha ka mo a ga 3 room yeah ka morago ga 3 room kore bo gone mafuri o ne lapa gone mafuri ka morago okay go ne lebitlana ka mo ko gotse go ne lebitlana ba ra wa motho ba dula ka mo ga bona ile a hlokofalela ke ngwana le bjang bitla le go njwa le ka kitchen mampele ke kwešišeng warra mmago o rekile stene se na le ntlo goba o yagile ke ena ntlo eo ya gile ke and then lebitla le ke lebitla la ngwana la motho la mang ba rekela batho ba ba dula ka mo steneng then le agile ntlo godimo ga lebitla leo kore wa tsara bele le re ke mfluru go la itse gore be ba rekile ngwako mo lebitla le mo mme a ga ngwako mo wa gagwe bitlana le mo ge ba ntse ba extend ba tšea le bitla le ba le tsenya ka ngwakong go mmotša ya ba tshele wa tseba nto re kwa mo gape ya makatso wa tseba ebile ke a bona le ka mola letlakaleng la rena la Facebook Precious Mamogodi le yena wa e bona gore a wa bana moremi wa kgotsa ka nnete dikatse tše di ka le bitlalana gore le ya ga ntlo la selephaele ka thoko le bitla la ba ka gare ga ntlo gare ga kitchi aowa bana gape lapa la genu ka mokgwa gape mogala wa gešo aowa mona a se lapa wa le leone ene magolo ake o robetse ka 96 o ne ka gagwe ene mme ke morwedi o ne ba roba abedi mara o bakile go tšea mokgekolola mmolokele ka gagwe mokgekolola ne ka gagwe magolo a ke o tšwetse ka gešo a se a tšwela ka gagwe ge ntse re gola re mo tshwantšhetša re mokgekolola o tlo re tshwenya o nyaka re malome a nna re ke pudi a tšee mokgekolo ka mo ba re ba na re tsebe selo re se ka bolela selo so bona ge seamo se le sopa bo re a botse re e bereke jwang ga botse gape tabe ke bothata ka re go njo lelapa la geno a le dule motho and then go dutse dikatse and then mabitla šia wa gona e re ke ko banna ba gore ge ba leka go bolela le bageno ba reng ka lebaka la gore ye e nyaka bona ye e nyaka bona thušo re ka leka go go fa mara seemo go ya le ka mokgwa se leng ka gona se duma gore re gahlane le o motee wa ka gae ka morago ga gore le bone dikatse tše lena le bana ba ka gae le ile la noriang mogolo ake o ba tloge a elwa ebile o kile a itea kotokoto mo motseng a re mme a go wa moloya le go ka morago gore mokgekolo gore a re tlhoe botata gore na ba mmonetše so a mpotse mo ka morago ga gore dilo tše ka moka di direge ba ga bo mmago ba kae ba e leng gore lepalela ke go ba bitša bo malome bo mmangwane bo mammang gore ba tle ba lokiše tabae ka kapa magorena a ke nno e bja straight ke goa o fenya kgaitšedi tša gago tša banna o mokgekolo ga a boledišege mokgekolo ga se motho e leng gore o ka leka gore o ka dula fase wa bolela le yena ga a kwe ka motho o tenya ka nnoši seemo se o phetse ka sona nako e ka ya buti le le ka gare ga seemo sa go swana le se le leng mo godimo ga sona gonduane na o tsa ke nyako go tša nnete o ka re ke belegela ka gare ga sona a botse e sta tswa ke re lerato la mme ya ka le tsebe nna ke godisitše ka magolo ake se belega mme o robetse ka 1996 so jale ka gore gondwa le mokgekolo ga a gona le re o toropong mo o dula ga mang o dula ga gagwe
ene le gona